Бул көрсөтүү айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мыйзамдуулукка чакырат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына миңдеген жол кырсыгы катталып, андан мерт кеткен жарандардын саны акыркы 6 айда эле 306 жеткен. Кырсыкты алдын алууга жана болтурбоого өз салымыңызды кошуңуз. Өзүңүзгө сак, эрежеге так болуңуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен жүргүзгөн рейтибиз мас абалында унаа башкарган жана дагы терезелерин караңгылаткан айдоочуларга багытталды. Биринчилерден болуп терезелерин караңгатылган Honda автоунаасы токтотулду. Bu kaç televizyon oldu? Ne geçti? Doğru da. Sonra da yavaş tutmasın. Ya. Cuma beştik жигит 10%-дан болбойт да. Значит, можно ала, брат? Я. Вот там что. Herkes. Жигит. Селесиз жазып турам. Косомастан карап. Токтоткон кезде бул айдоочу ар кандай амал издеп, оңой жол менен бул жагдайдан чыгып кетүүнү издеп жатты. Можно. Вот tilegen Erteң станкан курал баштанды. Эртең барып абзал өтөсүз. Аны ошол жерде өрчөп, сизге ошол жерде мыйзам чегинде карап берет. Макулбу? Мыйзам чегинде 1% мүмкүн эмес. Азыр не алышың? Башта станк барат. А? Сирим жазып турам. Мыйзамга ылайык терезелер караңгатылган унааларды ошол жерде тонировкасын сыйрып салса, айып коруого унаа киргизилбейт. Эгерде караңгатылганын чаптамайды алып салбаса, айып коруого киргизилерин айтып өтүштү. Штраф жазбайлансасын болот экен. Жазбай койсо не болот? 30-га өзү можно го. А? 30-га чейин өзү можно. А бирок бул айдоочунун караңгатылган чаптамайын алып салышты. Бирок бул жигиттин сөзү менен мыйзам чегинде протоколду түзбөй эле коюңуз деп суранып жатышты. Бакы сыйрым. А? İşte olmaz. Tabii. Yok oldu. 30, 40 çıkarttı. Ne olmuş? Yapçı var mı yok lan? Gel senin sen. Adam tapmayla olmasın. Кайсы канал, братан? Мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлүп, инспектор тарабынан протокол түзүлүп, айдоочу жолун улады. Кийинки автоунааны токтоткон жери биздин видео камерага түшпөй калган, а бирок инспектор тарабынан токтоткон кезде баш ийбестен качып кетүү аракетин жасады.
Ошондой эле торпоктун барар жери саманкана дегендей майык кызматкерлеринен качып кете албагандыгын түшүнгөн айдоочу баары бир колго түшүрүлдү. Алпро. Келе турган жериң шеркемби? Ha? Бул айдоочу эч кандай спирттик ичимдигин ичкен эмес. Майык кызматкерлери эмне үчүн качкандыгын сураганда болбогон жоопторду берип актанууга аракеттенди. Машина үстүндө паспортуң бар. Ол паспорт. Кайсы элесиң? Кайсы элесиң? Болот. Сен автоматчын сен алып, автоматын коюп элесиң. Бул айдоочуга инспектор тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Жаңғода жақарып. Федоров жақарып. Федоровтан 1 ай. Не, жазырсың жақыт біз кездер. Тоқтатқан байқауға қалды. Өзім шығып тоқтым. Мұнда алсам бұл. Айып короодо турган кезибизде башка инспекторлор Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны айдоочулук күбөлүгү жок башкарып бараткан айдоочуну кармап келишти. Бул айдоочунун сөзүнө караганда айдоочулук күбөлүгүн 1 аптада алаарын айтты. Ошентип бул айдоочуга Өзгөн районунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси мен өзүм жооп берем деген убадаларын айткан экенине байланыштуу бул айдоочу мыйзамды жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерин көзгө илбей, өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, унаасын башкарып жүргөн. Эртең банкка салып коесуң деди. Ошол оштун гайлары кармап алган. Төлөгөн. Азыр паспортуң барбы? Паспорт бар. Берсин. Паспорт кана? Үйдө сериясы бар. Сериясы. Машинадан алып келсем болобу? Болот. Азыр эми өткөндө ашы ким? Руслан деген балачы. Начальник. 1 ай ичинде кечейин сен давай правоени ал деди. Анан Машинаны түзөр деди. жок деди билем. Жок, гайга түшсөң деди, мага чалып коесуң деди. Сен Анан эмнеге кече төлөдүм, мен 3 күн болду төлөгөнүм акчаны. Сиз эми азыр өзүң кетасыңарбы? Өзгөн кетти. Тугандар бар биякта? Жок, эч ким жок. Арабандан келип аттык эле конук. Такси чакыр дагы ошо бөлмөгө сен бара ал да, могу областный больницага жолдосаң, ошо бул машина калат биякта. Эмне кылат? 1,5 миң штраф төлөш керек эртең. Машина калат бияктан эртең келип, гайга барып чыгарып алайын кетет. Кантип чыгарат эми? Ошо 5500 сом төлөнөт, эмне жазылып турат ошо. 5500 төлөп. Анан кайры үшөлө, анан жолдо кетесиң, кайры үшөлөп, кайры келесиң. Ошондой да провоз бар бирөө деп көрөсүң, ошого мингиз кетесиң да. Азыр 1 неделе болгон жок. Дагы Бир төлөйм. ден эмес, 1 күн болсо төлөй берет. Азыр неден чыгып турдан наушник. 1 ай деди го анан гай. Ой, туура болдум. Бул 1 айлык наушник жазып алып, наушник кылбай жүрсө жүрө берет. Нарушение кылган жокмун мен, ичкенде эле жокмун. Мен бул ичип ал деп айтам, провоз жок болот, ошо нарушение да. Ошо айтты да право жок болсо мага чал. Анан мынаны төлөп кой деди 1,5 миңди. 5,5 миң төлөдүм. 5,5 миң төлөдү да. 3 gün болду. 4 gün болду. Ошо числоны жазып турат. Şu азыр неге колду коесуң дагы, бара бересиңер. Акча бересизби жол керек? Акча жок да кандай? Акча бересиңерби? Пешком кетебизби? Мамлекетте ондай каралган эмес да. Жок, акча жок болсо пешком кетебиз. Азыр биз Таптырасың. Ошондо провону алып айдаш керек да эже. Мамада телефонуң барбы? Ооба жазың. 0501 менен 77 1 менен. Канча? Барыңыздарга маалым болгондой эле айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарууга болбойт. Тийиштүү чаралар көрүлүп, административдик протоколдор инспектор тарабынан түзүлдү.
Кийинки Subaru үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон кезде инспекторго баш ийбестен, мыйзамга баш ийбестен качып кетүү аракетин жасады. Түш автоматтан түшөрүм. Артынан аңдып бараткан кезде бул унаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып, айдап баратканына күбө болдук. Tamam, sarıklar sizden belli var. Dokumentleriniz. Şekere koyayım mı? Yok, şöyle oturalım. Şekere koyup vereyim. Siz dokumentleri şöyle oturalım. Ya. Büyük var. Neydi? Meni to'sqon jo'qsizlar. Men sizlar to'sdim, sizlar to'sdim. Men bu yoqqa o'tib ketdi, orqaga to'sdilar. Men sizlar tushsam da, stejda turasizlar. Qarash. Qanday isteyishni aytdi? Tushib qarachi, qayerda turasiz? Bunday qilib qatib qoldi qolsa. Rahmat kelgani orda. Yo'q, dokument oldi. Yo'q, qo'yayım bu. Yo'q, oldi. Qo'yayım dedim. Dokument oldi. O salda tuştu alamı. İkisine bundan memleketlik hizmetkarlar ikisine bundan başı yiyip koysun var ya. Meni ötör dep senin arkını tostasın. Ben sen tozdan benden. Ya arkadan tostasın ha. Çok hoş oldu. Ha bu tutuştu oruna koyayım ben alıp vereyim. Sen ver hemen. Maya da. Çeker alıp koyayım. Alıp koyarım. Adlet Mirza. Niye anamında ötör dedi öyle? Seni adı ötürü diyor ki. Ötürdü arkada kaymış. Böyle 3000 ton kolöysün memlekette. Karama kaçtıya gelgensin. Anda karama. Bir de kaç. Bu nasıl da geldi. Men o gelbeyt ama o yerden buru otamıyorum. Ya bunda var ben sılıgla söylüyor. Öğretmeni sılıgla söylüyor. Otamıyorum. Dikede otam. Bunda bunda taksana memlekette. Men yaxşına aytdım, ne de otam. Ben bayıtmıyorsun ben memleket kızartıyorum. Ben senin konsuldan var otamıyorum. Yo men almayım, bu yoqqa buru otam deyim. Ya sılık söylüyor. O nereden beri streçine geldi tasın. Bundaki kalasam götürüp koy. Bana gel atkan men o yerden bu yoqqa buru otam. Qanday kelayotgan ertaң görülasın ömürden. Neden buru olam? Ha? Ke жазayım nereye жазmam lan? Sen turup durma caz alıp gelip verem. Ha bu. Oldu şulle o zaman geldin oy. Bizde blok var. Arağından narkı başlatmış gerek. Arağından sizi düşünün gerek. Ha siz hazır narkı yönün memesine çıkıyor olsa kalasasına çıkıyor olsa. İşte mola kıldı kısıp topladı otpaysın. Anan kalkatın. Yok ben sizi kısıp tokatmadım. Siz oşadan yolaklardan aldıdan algılayın olur. Bir yaşta en son zaman. Oradan gelgen yok mu işte? Neye kalak görmesin? Bir tosta tokturuyorsunuz. Men tosqon bo'lsa sen buni o'ttirdi men arqamdan olmasdan tostasın. Ben mesela bunu tötkürü. Men Neye gelem oldu arkalarda? tosqon odam mı? Arkalarda neye geldi ben onda? Men qalqam men deyim. Toskon için Yok, geldi de sen men tokturuyorsun. kamera o'tib ketdi. Al. Men niye qo'ydi? Tosta mı? Men nega qo'ydi? Deyip mi oldu? Men o'shol жерден tozgon жоқсың. Ал сен мында қылдың, мен bu yoqdan o'tdim, arqamdan kamera менен айдап o'tib ketdi. Al men nega nega? Ben aldanmasın tutsam, arkadan masın tutsam diye. Ben bir zenge, bir masa tutsam. Iki onun mantık alıyorsun orada şimdi. Men arqamdan. Sen dostum aldın sen çıktın da dostum bu. Aldın sen çıktın mı? Sen niye toktuyorsun? Men tossum toqlayman. Sen açıkçası oldun. Ben sen tostum. Sen toktodun, gazı teptin. Bir personel nereye girip geldin. Biz kalıp gittik. Nereden bulganda sen hem kalıp gittiğin oyda kaldın bu şimdi Men kaçkanda dakansa kaçayım, yüzün жетпейтин. Бул айдоочу күнөөнү мойнуна алуудан баш тартып жатты. Бардык болгон жагдайлар видеодон байкаганыңыздардай, бул унаанын айдоочусу ар кандай кылык жоруктарын көргөзүп тилдеп жатты. Мен катуу келгенде силер жетпейтиңер эркексиңер. Мен аркамдан тоздуңар камера менен өтүп кетти туурабы? Мен ошону тосту дедим силерге. Мен мындай өткөрүп onu тоз отпайсыңар. Sen aldın çok değil mi? Жазуучуна не деп толтурдасың протоколду? Karama karşı Türkiye çıkan da doldurdun. Карама каршы тирке о одностройга чыгат да туурабы? Ya bu yer kanday oldu? Мен мыякта келип атам. Кандай одностройга чыгам керек то no. Ama sen gelip kısıp otpayсың, кыскан үчүн мен ошака чыгып атам. Men mına can başına gel kısım bulacağım. Mına can başına gel. Яктан келип кыскан үчүн мен ошака токтойм дедим.
Sen akıresini orada kандай sen narkotik toktoysun? Buyağa toktoysun gerek. Qanday to'xtatib bu? Ya o naran süreçni olatma be. O fropka turabı, maşına gel olsa. Sen az nega shunday ro'sha bo'ldi da turab, avstriyasiga ketib qolsin. Ana o yoqdan nega tost tutib o'tasan? O yoqda to'sqon jo'qsan meni. Men tost bilishni. Ondan tost böyle bir paçinen yana. Ne, reyt oldu. Ha, reyt oldu. Niye reyt oldu? Мени тоскон эмес деп күнөөнү башка унаанын айдоочусуна оодура баштады. Кийин эле көп өтпөстөн бул унаанын айдоочусунун инилери келип калды. Инспектордун айласын кетирген бул айдоочуларга кандай жагдай болбосун, мыйзамдын алдында жооп бериштерин түшүндүрүп жатты. Инспектор тарабынан баш ийбей качып кетүүгө аракет жасаганына, карама каршы тилкеде айдаганына протоколдор түзүлүп, мыйзамда каралган айыппулга жыгылды. Men bu yoqqa spokойно burilib kirib o'taman. Kulaksan su var mı kulağınız? Ben su varan tost otlayım, ben bunu aldım az çıkottum. Qo'ysang, Kishne buni mo'ynima. Yo'q, qachding de, men qachqanda вообще жетпейтлең эре. Şuna. Niye qattiq aydayсың анан keyin? Qattiq aydagan yo'q, men spokойно aydab keldim. Menen kamera avgon olib o'tdi. Men bu yoqqa burib o'tam. Kamera tuz o'tib ketdi, turab. Yo, arqadan tozalab. Qarasa, bu sen nega nede süreçni aydab ketding? Üstleşini de aydagan yo'qmi? Ana üstleşini de aydaydi. Sen gelip qisib o'tmaysan, qisqan uchun men chekka oldim. Sen bunda ertaga kimingga gurulasın. Yo, просто sizlar adashib kelib oldinglar da, kamera menen astidan o'tib ketdi, men burilsam maga kelib olib tasinglar da sizlar. Ошентсе мыйзам алдында баарыбыз бир дейбиз. Gel, adilet. Неде тұрып тұрды ошоны бу жерде? Özün arkasına yaxşına qayğıp turup жазып берем мен. Ошону менен биздин бүгүнкү рейд аталышындагы көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Жолдо жүрүүдө, уна башкарууда эрежеге так өзүңүздарга сак болуңуздар деп коштошобуз.